Veliki pozdrav ekipa i dobrodošli na kanal. Danas nećemo pričati viceve, neću vam pričati čak ni odnose mene i mojih ukućana. Tema današnjeg videa su pretplatnici, odnosno baš vi. Zašto baš vi? Pa dragi moji, ako niste primijetili, ovaj kanal je prešao 1000 pretplatnika. Vama to bog zna šta ni ne znači, jel tako? Naravno, ali meni znači jako puno. Kao i svim mojim kolegama, mlađim youtuberima, pod navodnicima koji su krenuli poslije mene, koji se svakodnevno pate da bi dobili 10-15 pretplatnika. Oni jako dobro znaju koliko je potrebno truda da bi se dosegao ovaj prag. Zato ovaj video sam odlučio posvetiti prvenstveno njima. Pa dragi moje kolege, ovako je to otprilike izgledalo kada sam ja radio prvi video upravo za ovaj kanal. Znači, pripremio se baja fino, tekst je tu sve, čak se to naučilo i na pamet. Rekao, idemo sad snažno napred u te youtuberske vode. Sve je to bilo dobro dok se nije uključila šta? Pa kamera, naravno. Spržila me trema samo tako, iz meni neobjašnjivih razloga. Pa sam sa sobom u sobi, a ne mogu ni da beknem. Znači muk samo takav. Ili ti možda poznato? Nakon nekih 20 minuta, 10 pokušaja, 2 kratka, priviko se ja na tu kameru koliko toliko, odradilo se to, snimio se taj prvi video, a šta sad? Sad to imamo onako rasipkano u jedno 10 dijelova, s tim naravno ne mogu ništa bez video uređivača, o kojem naravno nemam blage veze. I tu dolazimo do sljedećeg problema. Tu sam imao sreće. Bez nekih velikih problema nabasao sam na besplatni video uređivač, kojeg sad tu naravno ne bi reklamirao. Ključna riječ besplatan. Zašto? Opće je poznato da su nam resursi po pitanju snimanja opreme bolna točka, ako ih uopće ima. Pa moramo snalaziti kako znamo i umijemo. Bez obzira na to što je bio besplatan, napravio sam bez većih problema video, odnosno obradio, spojio u cjelinu, dodao podlogu i konačno prebacio na kanal. Rekao, mukama je kraj. Nije baš bilo tako. I evo, prvi video se upravo prenosi na kanal, uređujem naslov, opis, dodao baja i par ključnih riječi, informirao se, zna kako se to radi, jel? Završio prenos i došlo vrijeme da se stisne to čarobno dugme objavi. Niko ponosniji. Rekao, to nema. Stisnem objava, rekao, samo sada vrijeme. Prvi sat vremena. Analitika, 0 pregleda. Sljedeći 5 sati, rezultat isti, 0,0. Sljedećeg dana, neko je greškom stisnuo na video 2 pregleda. U čemu sam pogriješio? U puno toga. Gdje sam to pogriješio? Pogriješio sam prvenstveno u svojim očekivanjima. Kad otvoriš novi kanal i postaviš prvi video, ti si totalna nepoznanica. Čak i oni koji će s vremenom biti lošiji od tebe, koji ćeš prestići u svom stvaranju, su ispred tebe. Jer oni su već na 3., 4., 5. videu. Imaju sigurno neki like, neko dijeljenje, a ti nemaš ništa. Znači, naravno da me ta analitika tog video zapisa malo obeshrabrila. Ali sam tvrdoglavo nastavio dalje, jednostavno. I što sam napravio? Gle, imaš 2 pregleda i to ljudi koji su vjerojatno zabunom to kliknuli tvoj video. Jednostavno sam odlučio taj video zapis kakav god bio podijeliti sa prijateljima na društvenim mrežama. I to je prvi i najbolji korak. Jednostavno, kada postaviš svoj video, podijeli ga na društvenim mrežama, na Faceu, Twitteru, di već imaš svoje prijatelje. Čim neko od njih pogleda video, lajka ga, još ako ubaci neki komentar,
YouTube to vidi, prepoznaje i rangira te stepenicu više. Znači, tvoj video automatski postaje zanimljiviji nekome i u budućnosti će ga YouTube predlagati sam. Eto tako, sad sam ti ukratko opisao sa čime sam se to borio, odnosno mučio u početku svog prvog video zapisa, odnosno otvaranja ovog kanala. Tako. Od kamere pred kojom sam imao neopisivu tremu, što je jedan baš veliki problem koji moramo svi proći, koji snimamo ovakve videe poput mene, pa do obrade video zapisa i te analitike koja je stvarno u početku, ljudi moji, demotivirajuća. Znači, kad utrošiš toliko vremena, u početku ti stvarno treba vremena i na kraju vidiš rezultat 0 danima ništa, onda jednostavno, ako ne izbrišeš u tih prvih par dana kanal, već si uspio. Naći ćeš način kako da tvoj video bar malo, pokaže da je živ. Evo, nadam se da sam te motivirao koliko toliko. Ako imaš kakvo pitanje još da ti mogu pomoći, a ti prijatelju to lijepo stavi u komentar. Ako znam pomoći, ako ne, tražit ćemo neko rješenje. Ako ti se svidio video, stisni jedan like, nije problem, i naravno pretplati se na kanal. Do sljedećeg videa ja ti šaljem puno pozdrava.